Znači, ekonomija kaže ovako da smo mi pojedinci koji radimo isključivo u sopstvenom interesu. To nam je na prvom mjestu. Da li to bio poljoprivrednik, da li to bio industrijski radnik, da li to bio medicinski radnik i da li to bio univerzitetski profesor, mi svi radimo da zadovoljimo sopstvene potrebe. Korak dalje mi činimo ako vidimo interes ili nas muka natjera. I ja mislim da je to nezavisno da je poljoprivrednik u Srbiji, Njemačkoj, Francuskoj ili slično. Tako da ne postoji tu neka, po meni, velika razlika. Pitanje sistema kako će stimulisati ili sankcionisati ove koji rade ili ne rade. Jel ti imaš, na primjer, kod nas jako dobre proizvođače? Pa kako su oni uspeli? I u istom ambijentu posluju kao i neki drugi koji nisu uspeli. Znači, prosto taj odnos prema svemu tome, ja mislim da tu nema velike razlike.